Kardom nili Prasanta Rohan CEO News First Karbing Long Lapen Karbing Long Against Corruption Member Secretary Ahin Pen Aki Hai Samsing Hanse Apan Karbing Long Against Corruption Chief Convener Apan Jepang Le Malam Aputha ini kecengsi andai jika cukup poniko nasi News First Kelang Arah Tumhanan nilihin pen Christmas lapen ningkan kimi resume pajari lah kardom wei panda lo tante cipur jika cipur andeng kancing pon na masih hansi sango karbeng long ke atau mas konsul kilong ke 68 years plan elo kita karbeng long arlo atau kan lo pinian ta mesen ki junalang awe cileng kita cileng atau waranta awe lage nang nira pan pacini ka public representative Lapen officer atum Cicupang limpar pik Lapen ke power misuse ajoine si Karbeng Long Lapen bes Karbeng Long arak atum tinol anta kecing khur apir thelong dodun long level la public representative pugente la kumahasi pugan ini public representative puno telitum Harman Bangku posisi pulo laki ini cuma MP, MLA, ini cuma CM, EM, MSC, alang itu. Teh Jepang lima telah power misuse kopi pansi pugan lonte nali patun pacinika Jepang lim corruption posisi itu pulo corruption lagi government pen tangkanan kelu la pen ke kapadam ilitum aphai pitek kede la tai isilo ade radakam iklema sai ke oi la tai silo la pen ke ako ingdeng si bangke kam ke klem ke damalo ta pangthek angthek kabe la talo signboard phalo lo ta signboard lo PIB posipu Public Information Board latar pangthek gawe latar kalang lo lapen ang parta power misuse puke itu ilitum rapen kecil toidun public representative mana harman itu merada harman bangku itu merada pan kam na klaim piya bangku lo mate di si alang li yang si rada pan kam klaim pipede amat di amithan sulajongan li pan Ciklem rong, la lete power misuse, sini tumpu po. Serada kami klaim alara mekana kami ciklem rong lo, pulo telake power misuse. Ante Jepang lim kente konana lo toing nali patun pacini terima. Kecupang lim lagi government institute elong ke, elong ini tum NGOs lepen ke trust elong. Lapen ke elong abang ke political party lapen civil society along lalong thom along si kicu itum Karbeng Long along ke kicu pang lima bisi ki ong te kosong si corruption tu pucini ko itu mau nang tulala trust long ta NGOs long ta tulason dak kosong si corruption tu pul tu cini ko ante government institute along le puno NGOs along pule puno government along pen central government or state government atum tangka nang lo tangka fund nang lelo fund allocation lo tangka nang kilo la pen tangka ka khoro la so ang thek jong si chingbar bede mate ang thek pi thek thede UC pusi pupu utilization certificate la yong si aveder lo kami claim along ang thek ilitum adim ang thek aveder lo kami claim masai oilak lo puno te itu kicu panglim puli tum hop un la penang parta ili tuma a representative atum ili tum kami klaim nam nang ke en percentage nang ke han daro alam pen alam lo contractor atum along pen bill nang pipo pa met pen percentage ke en aku uwe kimi tum han sakuri ki pia men pen tangka kiru ke ha lahai ta indeng si corruption ni ante tim kapren pinituna la
officer mate la elected representative tu mate farman sama kang bai la elected representative tu farman mampu asal farman mampu tu murah long pen ke claim kita memang ke en long la pusan pen aron doing ma dela lake arona mepin lo athema officer atu mapan pusita me government atu manang atu pan salary pilo ili tum rat atu salary pilo de pen geli tum mapan kam na paklem ili tum rat kam ke paklem ni pansi ili tum manang tum pan sarwan pusito de public servant officer atu ke public servant pusito lo la pen public servant atu mapan ke ili tum alang ni kecho phanta DA pilo DA pilo kedo kedam phanta allowance pilo hema bhara light bill area anda itu pilap lo ili tu makam na pakle ni phansi ili tu makenan so anam ke piat lo pulo tante ili tu malompen ke tangkan ke hangji aot masih avilo lason da taxi ili tu public representative tu maphan stala la puson lo ili tu rada tu government lo rad lo alang tu phan salary ke pilo kedo kedam bhara anam da pilo ahem alai da bill anam da pilo telephone bill anam da pilo saki jun anam da pilo traveling allowance pilo sob allowance piat lo le tu pulo tangte ili tu marada kam ike claim pian nam ke ili tu maphan ke nang en nolo balang le tu ke joy sina claim pina ke joy kalilo ili tu ke joy ku kalilo ili tu ke government akan ke tax pibom lo ke ili tu tax pibom lo ili tu ki pia tax atangka ili tu matangka si alang ili tu maphan salary pilo apa ino pulo te ili tu maphan nang ke kami claim nang ke nang hang nolo la pen ke lage service rule pen le lang dam stame la ke service rule aron kakano la pen ke det ke cheri aron pen le lang dam stame la ke det ke cheri aron kakano ilo itulah contractor ba vendor supplier he hui ke claim atum do la adha atum lompen payment payment i hedi che tomte atum mane pakomi papa mi la son ini aron do ing mal son contractor supplier tum hana payment i bhaga ti do mate la ke aron ave pino athema department atum de department atum asitina department atum da contractor vendor supplier atum nane apun acha ki chok pusalang atum pan ki pilo apun acha bong sila tum hantar payment kita hantar ke plan gitu kok ti apun acha ki chok pusil tum kam department atum malang pan pilo pulo tela bill payment release ki pia ho komane pan pibom komane pan pipede la banke violation of equality lo itu equality aron kakang lo na dia pi aron kakang lo athema alang ni pan ko pipo si pichong lo pen hala anu da pan ko pipo si pio lo pe inu da pan pi det ba de anu da pan bil pi det ko pia pon lo lake alang ni pan hoitu partia munit kali tu pen ta haipo kali pulote alang li hoitu company adhormo kapre kamunit la pusong ta haipo kali pulong te alang li bang duk wok tangka le dia lo mane la parsin dia sa tangka hedi gus pidun mo we dia la so join si la ke plak ni ke plak bong ke doi kong lo skame la ke dia pi aron kan binong lo la pusong ke ilitum ningduk meme la pente la helo ilitum kar biang long arat kar biarat tum kacing ko tum ke dia athik pi ke la kalang la right equality po abang kat constitution of India la mating ta kan kalang te ka pe nak lain tu non nili ngalek nak juga tu lamban apa lo na doktor tu hospital long tal tum ke tuhan government pen ke point pini lo mate di dalam hata people mo ya sa tum private chamber cingkuji teacher tum stala santhal lo atum tuition private tuition so ke pa cingkuji ason pini aron du igma central health itu central health ruler tingkat deh lapen ke service ruler tingkat ke mupen dari itu citan lo service ruler lam tak sapu citan pri lo lasi doktor le punoi mate
teacher atum le puno, doktor le puno, teacher atum le puno, doktor atum sistem government appointment a doktor atum. Itu government long penalang li allowance long bom lo, TA long bom lo, area long bom lo, salary long bom lo. Alang ni tu mabangke private chamber kacing puji a order lo. Akhir alang ni si private chamber cing purong lo, pulutan te hala government hospital long bangke segilang apa orang itu? Beda bukan lah, private long sih, alang chamber important cipurong po. Ike private long ke alang li rada fancy gilang anam, ino long paru ini biar kustam alang li curung bom lo yang bom lo. Laki service rule penke aron kakak. Tik langsung dari taksi, osumara tu mapan. Lalu kita teacher atum sistem government teacher atum deh private doktor ba private teacher apalagi ni lagi tu kali private teacher atum kali na itu government teacher pen government doktor masih udah kalang ini telah so masih jom nam ya nasila government teacher atum ke private coaching kita ni order bela ate alang ni jong si private coaching kan rong lo puluh tante hala government itu duty tak kapre duty ke dopi ang bawang yung silang private coaching kita lo ke lalaki job silo tapen ke laki right to education ta aron ta kali no open hala doktor tu bisa me central health itu arul hala ta aron ta kami kita lah kami lo terus konsilong kan silong batai kalau tak kena kili lah nalibat kan kata lo karena lo terus konsilong general as a general fund allocation ke nikan silong betai ini first half lapen second half ku sini dum citham lapen ang parta central sponsor grant in aid lahai bang ke abetai ni dum hisabun elo lah kita me general bang ke nikan silong betai ini dah SOPD kuna AIDP kuna la consider long budget itu general budget dah interested department la non interested department kudo ala bangke di kan silong beta ini ke tangkalan la bangke la beta ini bangke nang le April cik lupen Oktober cik luang bom Durga Puja perang la ke first half ku sipupo aku Durga Puja api pen March ending ang bom ini November pen March ke second half ni kan silok betai ini jangka aki jumne tenang le. Tahu tenang le, pulau la first half second half tenang le, salam pulau. Intera suppose la first half tangga ba ke state government pen nang release lo, council on nang release lo. So tangka tum payment PP dia chok mat sudah. Finance department ke CA mahatot si doko apa. Aning hang aling claim dia di kabang termas council tu. State government pen tangka nang release lu puluh tangte la daga bangke padar de pen contractor atum non salary alam sin le puluh non salary alam ke tangka le nang kili lu puluh te la tum pipin nang gitu langsung nang waktu kapre bang pendat sana government apen council arlo nikan siang bong tangka jongsi ini nang lut la non salary payment tapat ini pibek nak kuman dah. Oh, nang jua abang lo ya lah kan? Tenon bang ko. Alama bang ke? Tapat ini state government lah central government atau tangka yang si council lo betai ini. Nang lut first half tenang nilo second half tenang nilo. Kalang. Pulau tang tangka dah first half tangka pulau first half tangka tang clear kan? Clear kan? Kalang. Modal sekolah. Farsa bertangka clear payment PF lo plus so UC itu UC bonai nai utilization certificate lalu siapa second half bertangka kenang lagi. Kalau farsa betul lah itu UC state government lo pinang ini pinang po. Tangka nang lelu pulau tangka kapada. Kemaafan si bil KPP ma tangka khorcha cema laso tangka ke state government apan UC pinang po lah siapa second half nang lo po. Arong lo. Itu penan sosial media lah teglang loh, itu kerbelang termas konsil lah dari funding do po. Dan sosial media teglang loh itu malah itu kita niji loh. Sila seputang nanti rap kan ekor lartak penan di mana. Direct funding alama bangke lapui lo. Central government atau polisi bangke district council
autonomous district council of han ke direct funding polisi abe state la pen union territory kali pulote RBI long economy Jadi lama banget po. Constitution long amendment kurilo prote la so direct funding claim pun pusi. Kita antum cetak. lake hok kali yang si karbang long autonomous council of han yang si direct funding ki pilo pulote lake state tenglo state tenglo la si hok kali yang si karbang long autonomous council of han direct funding PG pulotan te Ministry of Finance Government of India pen OM donai office memorandum donai la pen so OM apana banke parliament along bill nang kok direct funding of bill nang kok la sinon an ke nili OM jitu direct funding apu thaga banke Ministry of Finance along pen OM thegong lela sta isi nili redeng isi OM do la henlo ho nili redeng do la so OM ke 2017 si keklan hala ladaki pu bangke la pu henlo state government atu grant in aid amoka article 275 la penke kapre grant in aid atangka nangkelo state government along nangkelo council of han state government along central government atu council of harman jitu tangka nangkelo state government along tangka nangkelo pen nikrip hoang bom autonomous council agency along mate autonomous council kapar lo department along nikrip hoang bom tangka lo vek nangji jong si tangka lo le det lo purutang te RBI norm sa te pen at the rate of interest pinangji State tum sedang pinang ba? state tum si council soraphan interest pinang Jong si state tum si so tangka kang print pulote. hang pring purutang te la pen ang parta state government atum yung si ilitum itu karbang lo autonomous council aparman tangka khorcha dia tu pulutan te cepat pleng tu nanti la ana bank ke nili chini dun la pen ke OM ta nili redeng do office memorandum ta nili redeng do la hello office memorandum lo la pen angpar ke nona kimi itu non head nangli nang haju CM ke hai di pola la si mesian lo jong si karbang lo autonomous council of hanjong si non government atau si direct funding government gadget notification vantek mate OM do pulute kurban tu churu palo la penkela so OM bang ini tum non man paklang si akapre department athema tangka nang kelo ji ke central government ko state government la pen department lo si tangka ke damji mate di la si alam tum banta gadget notification dulu pulute direct funding iklan ki dami panjoy ki la si council atum alam cot bang kali dia sini lipu itu bangke gadget notification alu bangke rara theng je wan thega sonte bate OM ili tum kado ka wer theng office memorandum alu nampak lang thega sonte ili tum ningerong ji la penke ahok lo council ta non pini penke direct funding lo ili tum hok on ko la pen isia lang mil tum chini nang je bangke rara tum chini nang je bangke direct funding banke jong si PG pulotang te central government and direct funding PG pulotang te karbang lo autonomous council of hanle ki pibong ji pukali all over India long kar autonomous council ke doa alang itum ta direct funding lo kan sta no na mate la so government ministry of finance long penda hang gadget notification avela Dan ini kalau total teh masa sama pilih gaji kurang deh nanti pajuna morning ka preg deh cingki cing bai pon tepong na. kar